gucokia mataa maria mairwo ni andu aria metagwo karia nime tondu riria mataa twekereirwo mungiririkana o hindi ya devolution immediately tutiathi na mweri umwe andu mokire utuku na tunyamu tutu twa kwambata na andu acio tugaga ni ma contractor kana no andu a KPLC kana na andu a gwitu county tondu no mo metukarita turiko na riu ndamwira mutangikona ira ukirutwa muthenya mundu ndagoke utuku kubaca ku na ona korwo ni muthenya muona mundu urabaca baria mwite borithi na aregera bau iguru mumurute mumukinyangithie thi twitage borithi bandu bariko mutafanya hivyo na nikio tuga nitwaria na jeshi ya guku anake aitu na ndauga ni nguthi kwaria na DCC nigetha tubeane maritwa mandu credible ta matano maria mekubewa wira wa kuroraga street lights itikaiwe muthenya kana utuku nitwanyita nayo thirikari tuturamira ithi na mbere gutube security tondu abanginya atumia ni mararipagirwo bo ni undu wa andu merera kuri bandu bariku ate mundu akiuma Embu araumaga muthenya utuku akonaga ta muthenya aruga rui akaingira ndumani ndeto yo ni utwarega na tuga ni thengi muno kwi thirikari nene ya Uhuru na agatuma andu a Kenya Power moke matucokerie mata ndio akibanda wa PI ithuĩ twita ekaria PI ni turakena muno na tugacokia ngatho ni matawa maya toka gwikirirwa tondu tene turathiagira ndumani ithuĩ twa atumia twavinga ibanda kana anake a nduthi twavinga turatunyagirwo tubeca turia twathukuma guku no riu ni twakena muno tondu ni twekirwa matawa ni tukubota kuthie nginya utuku tukiona kuria tuthiete kuna thina mwingi muno guku akora atumia kunyitwa ciana ndware ume bukuma thaa imwe waro na nyate wose nduthi no rukuma riu tondu ndambire na igua makama maitu ne kwa gikate mundu akakwa kiuma tauni Embu thaa 2 thaa 3 mpira